Ki te whutupōro, ahakoa kāre wā rātou tākaro i tēnei tau nā te mate karauna. Kei te whakapakari tonu te kapa mamaku i te whanaungatanga ki Wainganui a rātou. Hei tā te parirau o te kapa a Renee Wycliffe, kua whai hua nui rātou ko tōna whānau i te whutupōro i enei wiki ua nei. Kei a Terina Kōwhai ngā whakamārama. Kua hoki atu ia ki tōna kāinga rua. I'm always excited to play any rugby, whether that's club, FPC, but most importantly for your country. E rima marama ki muri o tōna pokang turi, kua hoki atu a Renee Wycliffe ki te whira. Hei tāna ko tōna hoaranga tirara te kai tākaro kapa mamaku taki whitu, a Portia Woodman e whakaaweawe i aia. As athletes, we do go through those dark moments where we do come across injuries and stuff like that, but I think with Portia and I, we were together in it, we encourage each other. E rere anō te reo whakamiha o ngā toki, māmā nō hoki ki te whānau, ngā tai tuara e kaha nei te tautoko i a rāua, kia tākaro tonu i te kēmu, e kai ngākau tiana e rāua. We've got a daughter, 7-year-old daughter, and it's good that we've got whānau that's just around us 100%, so we're really lucky that we've got them. Nā te mate karauna i whakakore ngā whakataitai ki tā wāhi, nā reira i tākaro ana te toko rua nei ki te whakataitai Farah Palmer, ko Wycliffe ka tākaro ma te kapa o Waiariki, ko Woodman ka tākaro ma te kapa o te tai tokerau. Well, I'm actually glad that it's in the Bay of Plenty because if it was up north or Ngāpuhi would be against me, eh? But it's exciting, and that's rugby. You got to play rugby for whoever it is, and I'm really glad that she's gone home to play for Northland. But we're looking forward to the FPC with the experienced players coming back, like the Sevens girls. Te kite ia Woodman ki te papa whakangungu i te rānei, engari ka whai wāhi mai ia, rātou kōna hoa tākaro taki whitu, ki tēnei noho whakangungu a te kapa mamaku whānui, e whakarite nei mo te ipu o te ao. Terina Kōwhai, te karere.